Emails li għaddew bejn uffiċjali tal-Electrogas fenaw kif Keach Kembri kien inklusiv dawn l-emails dan minkejja li Keach Kembri, l-ex-Chief of Staff ta' Joseph Muscat, dejjem qal fil-qorti li ma kienx involut fil-proġett tal-Electrogas. Dawn l-emails ġew svelati l-ġimgħa fil-qorti fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Fix-xhieda li ngħatat Mark Gazan qal li ma jiftakarx jekk kienx iltaqa' ma' Joseph Muscat f'Porto Maso imma missieru Joe Gazan qal li hu kien iltaqa' miegħu soċjalment imma mhux kien imur jiekol miegħu. Iżda kemm Joseph Muscat u kif ukoll Conrad Mizzi kienu mistiedna għat-tieġ ta' iben Joe Gazan u dan kien fl-2011. Mizzi kien attenda għal dan it-tieġ però fuq Muscat Joe Gazan mhuwiex ċert li huwa żgur li t-tnejn kienu fuq il-lista tal-mistednin. Il-grupp Gazan għandu terz tal-GEM Holdings li għandha 33% tal-Power Station tal-Electrogas f'Delemara flimkien ma' Paul Apa Polonia u l-familja Fenek. Mistoqsija kien xjaf blaqat li saru ma' Conrad Mizzi, Mark Gazan tenna li ma kienx preżenti. L-inkjesta titmexxa mill-imħallef irtirat Michael Malija u tinkludi l-ex imħallef Joseph Said Policino u l-imħallef Abigail Lofaro. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija deru bħala parte ċivile fisem il-familja Caruana Galizia. Is-seduta li jmiss issirna l-erba' li ġej fi mistennija tixet l-assistent kummissarju Alexandra Mamo.